Ndakwakire cyane makuru uyu munsi. Imodoka ya taxi itwara abagenzi yahiriye Nyabugogo irinda ishira. Ibi ngibi byabereye mu igaraje rizwi nka Munezero de Burada zirereye mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge. Taxi ifite plaque iri AFA 825 wa niyo imaje gurumana yose irinda ishira. Abakaneshi bari baraho byabereye bavuze ko ngo byatewe nuko basudiraga hanyuma agashira kagataruka ubundi gakikubita kuri tanka ya essence imodoka igahita ifatwa yose gutyo. Ngo bagerageje kuyizimya nkuko mubibona ariko biba ibyiyanga babonye ubushobozi bwa kizimyamwoto zabo burangiye nibwo abapolisi nabo baje bashyiraho akabo bibi byiyanga ariko bakaba bari bahamagaye imodoka zabugenewe mu kuzimya inkongi y'umuriro. Babonye rero ibintu bikomeje gukara nego imodoka za kizimyamwoto zasesekaye ubundi zitangira kuzimya umuriro ku mpande zose z'iyi modoka. Nubwo ariko ngo yaje kuzima bigoranye gusa yazimye ntawe itwitse cyangwa se ngo ikomeretse. Abakanishi bakora muri ino garage bavuze yuko ngo urebye ntawe barenganya kuko nyirabayazana ari kano gashirira katurutse ubundi gakaza kugwa kuri iyi tanka ishinzwe kubika essence y'imodoka. Gusa bavuze yuko bibahaye somo ryo gushaka za kizimyamwoto zizageje muri ino garage kuko bitabaye ibyo hari umunsi zizashya zose kubera kubura uko bazimya. Babajwe rero ko buri bugenda hagati y'iri garage ndetse na nyiri imodoka ye kuko yabazaniye imodoka ngo bayikore bavuge kuri no garage rigira ubwishingizi ndetse bimeze yuko ngo nyiri imodoka agomba kwishyurwa kuko ngo nta ruhare yageze ngo iyi modoka ishye dore ko ngo mu bwishingizi biba byanditsemo ko agomba kwishyurwa. Bano bakanishi kandi babajwe ikibazo kibabangamira by'umwihariko nk'insanganya yabaye bavuga yuko ngo iri garage rifite ikibazo gikomeye cyo kuba nta kizimyamwoto zihagije rifite. Bakaba baro basaba leta y'u Rwanda ko babongera za kizimyamwoto kugira ngo ibibazo nk'ibi ngibi bikomeye kandi bitari bidateguje babashe guhangana nabyo mu gihe bibaye. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'umujyi wa Kigali Saipi Gahonziriwe Larisse yashimangiye iby'aya makuru gusa we avuga ko ngo kuba iyi modoka yahiye byaturutse ku burangare bw'uwari urimo gusudira iyi modoka asaba kujya bakorana iyi mirimo bwitonze kuko bidakwiye gusudirira hafi y'aho essence iri kandi babizi neza yuko byateza ibyago. Ngaye ngukuru nakagaruka ngira cyari Mwenyabari Obid na ngini Obid Time News mu ntara y'umujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge ahazwi nka Nyabugogo. Obid Time.